prisustvovali isto, mislim, korisnim predavanjima i da ste mnogo toga naučili, tako iz Subotice, čini se, i svi ostali novo. Ja bih, eto da vas još jednom pozdravim, da se zahvalim što ste ovde. Pozdrav bih i Suzanu Deretić, da se vama obrati ovako malo ispred zavoda. One druge smo iz ministarstva ispratili, tako da ostali su oni važni. Hvala. Dragi kolege, drago mi je da evo mogu da vas pozdravim, a pre svega i da se zahvalim Akademiji Filipović kao organizatoru jednog ovakvog stručnog skupa. A vi znate da Akademija Filipović je i organizator programa stručnog usavršavanja, a i programi i stručni skupovi su jedini oblici stručnog usavršavanja van ustanove koji su u obavezi da zaposleni pohađaju radi održavanja licence za rad u obrazovanju. Tako da vama se zahvaljujem na pažnji i na učešću i na stručnom skupu, a pretpostavljam i na samim programima obuke, odnosno na obukama prijavljenih i odobrenih programa iz kataloga, jer naravno moramo da pratimo sve promene koje se dešavaju, ne da kažem da im se prilagođavamo, nego koristimo te promene za dobrobit i dece i svih nas koji radimo sa decom. Hvala vam na lepoj atmosferi i Akademiji Filipović naravno i uživajte i ne dajte se u ovim svim vremenima. Moramo da se držimo zajedno i mi smo tim, i vi, i mi, i nadležni i moramo jedni drugima da pružamo podršku. Hvala.